Opposition party ni leader Animesh Debbarmani chai tongmungbai kami Amchai ni Lukurokni Jwngjal tongmani Rokno Sokomornani NaharmungoKami sangrong sala khwaini sipaya warte singi sora Amchaiyo khlaijak kami ni Lukurokbai kok salaimani panda kebengnai bodoni ojama Animesh Debbarmano borokni Jwngjal ni kokno saikhna reka kami ni Lukurok Biধানসভা ni tangnogo simi asugoi tongyawoi Hasteni kami Amchaiyo thangai Lukurokni Jwngjal ni kokno khnanani eba saktharmung naharnai Hasteni puila opposition leader wngkha Animesh Debbarma Mochang Animesh Debbarma bo khoroksa montri wngya phano bini yago hafangni phan kwrwi phano kami Amchai ni Lukurokni Jwngjal Rokno Sokomornani bagai tabuksak jora kwbangma Amchaiyo khlaika kok salai panda abo haikeno opposition party ni leader Animesh Debbarmani chai tongmungbai kami Amchai ni Lukurokni Jwngjal tongmani Rokno Sokomornani NaharmungoKami sangrong sala khwaini sipaya warte singisora Amchaiyo khlaijaka kami ni Lukurok bai kok salaimani panda kebengnai bodolni ojama Animesh Debbarmano borokni Jwngjal ni kokno saikhna rekha kami ni Lukurok जों दुईटा ग्राम पंचायत नि किछु किछु जायगा नाइलेखाइছে ভিডিও খোয়াই দঙ্গো DWS नि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD नि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RD नि बो इंजीनियर दंगो DC सर्कल खवाई SDM नि पक्षे बो रिप्रेजेंट खालायगातिनि CDPO खवाई नि दंगो बो जनगणनि कब रखनागा जों दिनि अरो काइसा DWS नि डीप ट्यूबवेल काम ऑलरेडी कंप्लीट खा किंतु लैंड डिस्प्यूट नि बागे ऑपरेटर लोकल बरक नायु बरक आबन बागरो तालानि जागाय सो वेरी सेंसिटिव केस जमनो पालनो जों नाइलिखे नाइ एकटा जायगा तिनि जों सालायमन बिसिंति अमसंखा पंचायत सेक्रेटारी प्रधान BDO साहेब बरक आलोचना खालाय एकटा रेजोल्यूशन रहरनाय जे लोकाली एकजन ऑपरेटर खालायजाकतो so this problem will get solved ahiklai all line department ni jara engineers jok jonogon ni kok khana kaise je problem borok specifically BDO Khwai has noted down most of the problems and phase by phase bobo samungno priority rui khlainani amobo prioritize khainai khlaima pore definitely je jaga gap tongo प्रशासन सामुंगतांगनो चेष्टा खालामो and I as a leader of opposition I always will be after them to get the work done borogni bagi सामुंगतांगनो बगिन किंतु officers political activists संगठनरो पालतिनि फाइकाइज and I thank all the officers and the local leaders for being with us borogni bagi सामुंगतांगनो बगि तिनि फाइमन बगि आं बरनो बेले हामबाय Kok salaimani jorawa opposition party ni leader Animesh Debbarmano karibo manjaka Amchai ni BDO PWD RD power te DWS nok hobai kwbangma department ni officer rok Bureau report Chini Khorang